هر باجار به نشانه خود درتینه پیش و اموان باجاران به وان نشانه ببیرتینن. او جارنا دبه خارنک، جارنا دبه کسایتیک و جارنا جدبه پیکرک. امی ایرو چیروکا پیکرک نافدار کو جعالی پیکر تراش فرانسی از دوغبون غوهاتی چیکرن جواره بدن ناساندن. ناوی وی پیکری گایا اول استانبولی لطاقه کادکوی لقادا آلتی و لحاتیه بجه کرن. هر کسی کو بحثا کادکوی بکه بی کو بحثا پیکری گانک آخفتن اخوا نادومینه. کسی کو هر کادکوی او بیکی را هفدیتنه که چی بکه ناو نیشانج بگومان پیشیا پیکری گایه. İstanbul'un merkezlerinden bir yer biliyorsunuz ki Anadolu yakasına özellikle Kadıköy. Jixwahun dizanin ku navendek İstanbulê bi taybetî Kadıköy'e ku li aliyê Anatolyayê ye. Destpêkê li derdora peykerî gayî me, li paşî gayî me, li piştî gayî me, li ba gulfiroşan li kêleka bankamatîkan im. Belê ji xwe dema dibêjin Kadıköy pêşî ga tê bîra mirov. Dibêjin em ji aliyê gayî diçin vir, ji kêleka gayî ber bi wir ve diçin. Carnan bikir qesta me dikin ji bo ku cihê me bibînin em dibêjim ber filan aliyê gayî re werin. Ji xwe di rabirdûyê de bû me wekî diyarî hatiye. Destpêkê di bexçeyê qesra beravê de bû. Li vir tiştekî wekî tabeleyeke vala hebû. Wekî qûtiyeke vala bû. Wekî navend hate hilbijartin lê piştî demekê peykerê ga anîn vir. ایرو همو کادکوی استانبولی پیکر گا دزانون و وک پارچه یک جیان خود بینن. او پیکر جارنا دبج بو جهه هفدیتنا اوینداران و جارنا جدبقا دا پروتستویان. کسین کوورن کادکوی بیکو وی پیکری ببینن جی کادکوی و ناقتن. هر وسال Kadıköy wekî nîşana Fenerbahçe Spor hate bikaranîn. Di ser de dema ku Fenerbahçe Spor bûye şampiyon, ji bo pîrozbahiyê formeyê xwe kirin berga. Niha bi rastî mijarên cuda têne pêşberî me. Bû nimûne hinek tên û dibêjin gal ku ye. Niha ez hevpeyvînekê bi were dikim û ga li pişt min e. Tên û dibêjin gal ku ye. Car caran tiştên wiha serinçrakêj çê dibin. Lêbelê ji bo her kesî cihekî navendiye ga, ji aliyê xweşikî û geştiyariyê ve ez di saet 5:30 li ver firojgeha xwe vedikim. Her tên û li ver wê neyan digirin. Li heya saet 2 nîva şevê kargeriya min didome. Na heke şaredariya Kadıköy wênegirtina bi gare bike bi pere, dê destê wan xweş be. Dixwazim bi vê gotinê tiştekî diyar bikim. Ga nîşana me ya mezintirîn e. Ji xwe ji ber ku hema li pêşkolana stada futbolê dema mirov pirs dikin dibêjin rasta rast li jêrî gaye. Wiha em yekser pênasa cihê stadyûma Fenerbahçe Sporê dikin. Ji xwe alîgirên Fenerbahçe Spor li vir pirin, lewma niştece baş dizanin. Ez navnîşana beravê her wisa navnîşana behriyeyê û modayê ji ga didim nîşandan. Ya rast berê hemû kolanên Kadıköy li peykerê gane. Dergehê hemûyan yê hevpar gaye. Ango ez dixwazim vê tiştê bêjim. او پیکری کو ایرو بویا نشانه کادکوی استانبول چیروکا کویا تراژیک جهه. وکی مگوت پیکری گاج عالی پیکر تراش فرانسی از دوغبون غوهاتی چیکرن دا کو هیزا فرانسیان لهمبر آلمانان بده نشاندان. دشر فرانسی و آلمانان ده لسر آلساس لورانه دبه بنگه چیکرنا پیکری گا. گاوا کو فرانسی آلساس لورانه جدست آلمانان دستینن وکی نشانه سرکفتنا فرانسیان گایه که هار پیکری گا چی دکن. لی پشتی که آلمان آلساس لورانه جاره که دیج فرانسیان دستینن، اف پیکر جدیکه و دست آلمانانو جعالی شاه آلمان ویلهم دویمین و جپادشاه عثمانیان عبدالحمید را دیاری کرن. Alman Kral 2. Wilhelm tarafından Şah Alman Wilhelm II digeşta xoya İstanbulê de ji padişahê Osmanî Abdulhamid re peykerê ga diyarî dike. Peyker pêşî demek di bexçeyê qesra Yıldızê de dimîne. Du re dibin datînin bexçê Lutfî Kirdar. Paşê jî tînin datînin pêş şaredariya Kadıköyê.
Dawiya dawî dînin datînin cihê îro. Kesên ku werin Kadıköy'ê tên li pêşiya vî peykerî hevdû dibînin. Ev peyker îro bûye nîşaneya altı yola Kadıköy'ê. Ev peykerê bi huner û estetîkeke mezin hatiye çêkirin, îro di nav gelemşeya Stenbol de aliyê wî yê hunerî hatiye ji bîr kirin û bûye nîşaneyek rojane yê jiyana Kadıköyîyan. Hêjayê gotinê ye ku kesên ku werin Stenbolê bêguman divê herin peykerê ga bibînin.